سەبارەت بەما دکتۆر خەلیل غازی ئەندامی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق لەگەڵمانە سەبارەت بە زیادبوونی خرجەکانی حکوومەتی عێراق و کاریگەریەکانی بەڵام بەڕێز دکتۆر سەرەتا پێم خۆشە بەوە دەست پێ بکەم کۆبوونەوەی ئەنجومەنی باڵای وزاری هەیە حکوومەتی عێراق سبەی لەگەڵ سەر وەزیران مەسرور بارزانی لە هەرێمی کوردستان لە هەولێر بەڕێوەچێت پێشبینی ئەکەن بگەنە ڕێکەوتنی کێشە دارایەکان کۆتاییان بێت لە نێوان هەولێر و بەغدا. سلاف بووە و بینەرێت کوردستان 24 پڕاستی ئەو کۆمبۆنا کۆمەجلیسا ئابووریە فیدرالی گەل حکومەتە هەرێمی ڕینتەخاری و گەل وەزارەتت پەیوەندیدار بۆ هەندەیەدا پتر حکومەتە اتحادی سەر وەکوت بێژین کەتوارێ واقعی هەرێما کوردستانێ و چوانیا کارێ دەستگەیت وێ گەلک ینی شاشی هەیە تایبەت خەلکێک هەیە ینی gelek pêzanînê şaşî gehîne Bexda ve wana tesawureka durist nîne serendê ji ber endê serokê encûmenê aboriyê Itihadî ku berêz Diktor Fuad Husên e ew pêşniyare kiriye û ev yani dest pêşxeriye kiriye bo hindê ku ew encûmen gel yên herêmê gel wezaret û gel berêz serokê encûmenê wezîrên Herêma Kurdistanê pirîn nexare pitir lêk tê gihiştin hevîtin bû çareserkirina بابەتێت پەیوەندیدار وەبەرهێنانێ و پیشەسازی و کەشت و زیراعەتی و حتا هەمی ئەو وەکوت بژن سێکتەرێت پەیوەندیدار. باشە دکتۆر با بێنەوە سەر زیادبوونی خرجەکانی حکوومەتی عێراق مەترسی زیادبوونی خرجەکانی حکوومەتی عێراق ئەم ساڵ بە ساڵی ڕابردوو کە لە 140 زیادی کردووە مەترسی چییە بۆ عێراق؟ الفيري دەستپێک بێت ئەس بێژم ینی ئابووری عێراقێ خەلەلێکە ینی بنیەویە هەیکەلیە تێدا هەیە ئەوشی و ئابوورێکی وەکوت بێژینیە سەر نەفتەیە احتیمالە سەر نەفتێت کەتن و دیسان لای دیڤەژی ڕێژەیە زێدەبوونا ینی مرۆڤ وانیا ژی نیشتەجی بووە ڕێژەکە بلند ئەوە هەردووکە بووە ئەگەر هەندێ کوت ناوبەی ناوێدا سیاستا ڕێڤەبرنە ئابووری عێراقێ وان هەردوو سەر هەردوو وا بنەمایە سیاستێکا شەعبەویە ڕازیکردنا ڕۆژانەیە گەنجایە بۆ هەندێک تایبەتی تەعیناتە و ئەوەژی بۆ ئەگەر هەندێک و مەزاختن ڕێژەیەن بلند ساڵانە زێدە ببن ئەوەژی مەترسێکە مەزنە سەر ئابووری عێراقی گشتی پڕاستی سەبارەت ئەو ڕێژان زانوە فەرمی من نزانم من حساباتێت من بێژن فەرق نزیکی 21 سەدەیە و ئەف ساڵە نزیکی 58 و 253 تریلیۆن و 253 میلیارد بووە خەرجیا هەر شەش هەیوێت ساڵە 24 ئێکێ و بەرامبەری 48 نزیکی 48 تریلیۆنێت ساڵە 2023 ئەv بەراوردەژی دیتنا من ناوە موضوعیە نا رینێش بەرکو نەفەقاتت پاری شەش هەیوێت ئەولی ڕێژە ئەکسە 12 یت بوجا 20 بوون بوجا 2020 بوون و یت ئەف ساڵە ji ber ku bûcejî direngî hate musadaqekirin 58 ev ferqavê nêzîkî 22 sadeye ev jî helbete ev mebleğe bixû yê zêdeye bes lazim em bizanîn jî ku ev şeş heyvêt may pitir 80 trilyona dihêne sarifkirin yani par jî 48 bûn şeş heyvêt ewlîka şeş heyvêt du mayê nêzîkî 9 trilyona bûn و ev sale jî mûçexor ji mara wa û mezaxtinê mûça gelek zêdetirin heyvan nehdê dest dibine nêzîkî 9 trilyona heşt bibirin 8 trilyona heyvane ev jî yani akî bêjin mebleğekê gelek mezin e و مەترسیدارە سەر ئایندێ ئابووری عێراق. زۆر باشە دکتۆر هەر لەسەر کۆبوونەوەکەی سبەی کە زۆر گرنگە ینی پێم خۆشە ئەوە بزانم پێشبینی ئەکەن کاریگەری کۆبوونەوەکە لەسەر کێشە داراییەکان هەبێت و کێشە داراییەکان چارەسەر بکات پێشبینی ئەوە ئەکەن؟ تأكيد آخر هر نزيك بونك هر كومبونيت يعني مشترك نابينا حكمة هريمة وحكمة اتحادي فتر لك تجاشتن ده هبيتن سر همي
بابتا سرهمی سکترین آوری سرهمی آرشو او آرشت هین یت کو یت چیت سیاسی بن چیت اداری بن و آوری بن او همی اکید رینشن دپتر لیکت گشتن هبل بهنده کو چاره سریب صناعی تر بن جبر راستیان سر واقعی تشتکه و جدیر و دیتن تشتكي ديه طيبات جيوكو أمزانين يعني لا نتهين السياسي الهرمي بشكل جلك مبالغ رجبينية لسر إدارة هرما كردستان كان البغداد وتصورات خراب وجلك سياسية وجلك إدارية هي البغداد كو سر كتواري ربابرنا آبودي وإدارية هرما كردستان أم في چنده في دست پیش خریا كو سروك برئيس دكتور فادي سروك انجمن آبوری اتحادي كري أبد جلك يعني يا بوزيتيف أبو هندي كو بترلك تجهشتن هبيتنو أبجي هم توقعت كين كو أكيد دخالك جلك إيجابي بتن بو بيش ببرنا بيونديانا بين هر دو حكمت هذا. زور باشا دكتور هر لسر زيادبوني خرجكاني حكومة العراق لقلوي كدوخي خدمة گزاري كان زور خرابة حكومة العراق خاوني دهاتي زبلاحة و خرجيكي زيادي زوري شي هي ام خرجي زيادة تا چند كاريگري لسر جياني هولاتيان دروسكا هولاتي العراق براستي العراق بقشتي دفشونامات سر همي باريسكها ودي سال بغداد بين رجكا مازن يا مزاقتني البغداد چيتن تايبات بابت ريكو وبراو او بابت ثاني همي باريسكات عراق غازنا سألت كان كو تخصيصات توایت مالی ناگه نوانا و جبر هند حاجات سیوله و اوگری دی وانا جی گاز دهنه بتنی موچه بردوامن او جیوان هی و دوما هي العراق بگشتی او هندك وزارت و هندك محافظات موچه گیرود بین جبر راستی حکمت بارخ و گلک گیران کری و حتی رجکا مازنشی عدالتي نين التوزيع دانا بين باريسكي هذا السرانسري عراقي. زور باشا ام خرجيانا بيويسي كان عراق بركاتويان هربها دردانا. سر الواقعي انقول القاضي ام نابينين او يعني بيجفتشونا يعني يال ديفي مزاقتني. راستي زور بيان رجاء مازن يعني حتى امشين بيجين اوا 5 تريليون نوكا نزيكي تني 8 صدي عن حتى 8 صدي كم ترجوان مزاقتنا بو ميزانيا جاري تشن يعني انكو بو نفع بو موچا بو بابت مزاقتن وزارة و دامدزگين حكمتي تني نزيكي 9 صدي عن كم ترجك بو بابت وبرهنان تشن او جي امزانين كو رجكا مازن يا گندليه اتدا هي تايبت جبجي كرنا بروجيت وبرهنانه يت حكمت الهمي باريسگها و بابت مايتي كرنا ولان السياسي وهريكي يعني رجا خود جوي باري برئيس دكتور خليل غازي اندامي لجنه دارایی پرلمانی عراق سپاس با آمادهبوونی بەڕێستان دکتۆر بەخێر بن.